Kevendrami Institute jangka rural training but animation Mawpdang. Kelap Plie pajba ya jaka jing Duwai, ke Lynti jing penim, naga bentang ki pajba ki bakwa ban let pelong ya ke jing le rublei, ha ke dim khna bakhoi. Ya ke balak kerku do Archbishop Dominic Jala ke Shillong Archdiocese, ha ke artarek benai jileu usnam arjakat kendai. Ya ke ni ke Lynti jing penim lachna na ke yeng runium solution, ha ke jing pet jing jingo jing Father Barnes Mauri kum director, Kevendrami Institute jangka rural training but animation. Ringkat pada Festus Chadau beri peris-peris kelai kor parish. Ketai ke institut kedai ke baaji hingkai ya kibriu haki babun kiliang khamtam ha ban sengkam. Bat kalong ke jaka ke bakring ki pajba ke bala wan pekai ban plate jingmat ha jing Duwai. Ha baaji batai benya na kaliang Father Barnes Mauri loong ke Lynti jing penim bala sna bat penitenat kat kum ke jinglong jingman jong ke jaka bat ke balong sharing. Kalong ke bapengat nama dangbon ki ding ki sit ki baaji tengen ya ki kibriu ke bala wan jingo. Dah kejing sena ya ketika jaka jing Duwai hak Lynti ding pena kelawan ra hak jing majum berkat jung seblai Barnes Mauri ban khat iki kon samla khamtam dikikam ke bagi jutrei jukta malagasngi hak jing simkia jung seblai Barnes Mauri ban wan ra ya kejing temu babha jung balang u Archbishop Dominic Jala ula khap yu ribbon ringkat kejing kerku iki durmot jing khat sau teli ki jaka bo trai jisu ula ayat Lynti haduk lum kalbari ban sya sa anar pena hak ketika jing kerku bat Plie la pelong dah kemas berkhoi ya kebala perminta do Archbishop Dominic Jala kum kongsan harigat kejingan donlang pada Festus Chadau pada Barnes Mauri director ke Virta Mawpdang buat usap lay John Soshang Romania governmental sensa de kejing sensa komunis buat ukpa berkhoi on selit to ban penlong yaki ban penpau yaki ki bala kerku yuk perenggi ong beatification Alpo mut ki bishop pelasak penyap beng bar berkloi ban IT lagi jingim na benta kecing ai ho blai benta keri don na kecing lai lut rei kecing duk kraw bar keni keri namar kata kalong keri haga ba u blai kwa ban pen pau kecing kerku jong u bat hagi jing sisa omdai upa bukhut balet kenu ki jaka ban long ban pen bena ya kita ki bala jit ban bala itu ada kebalang ki long bangir kha la ban khot bala kerku sebab ban kentang rekhu jaki rei hagani por o papu khoi po Francis hi jit ban leit mau hi namar kani ka long ke jing jiang saki bat ke jing IT jing im jong u dong kita ki alpomut ke bishop hagato jaka bat kamar kata mau hi upup hi lakwa bandai itu ban pen pena ya kepetai berakoi bat ban ai keburam ya gitu ki arhongat ki bisap bat hakateng jongki babun berlin ki weipat ki kun kristan ki berakloi ban IT ya ke jeng emru ya ke ban lenyu kris berakloi ban IT ya ke jeng em tekani kadai kejeng khot jong blai ru khot jeng khot jong suru kloi ban IT bun ke na ga benta ka keteng jong Chris blai trai bin rat mela phai ho kholu trai Jesus Chris ban wan long brem ban sha shitom ban sha yap na ga benta ban periem ye ki breu ban pelai jengi na ga pop perap jengi bangin sugu yeme barabor ban ye keliang yeme tongenia Duwai Mapa demi ko try Jesus Christ mela bay lagading pna hadu Calvary barhang ta mela yap nama jongi da ka jing ko ngo bat ka jing e ba palat liang to hika yingi bangin ba ya ka jing pna baret ba me ben shat ha ka jing e jongi da ka ju ka jing ye sha bat ka jing e to ngenia Duwai ni ka pa yami ko try pa jong perthai bat ha ba ka ya ka lapoi Melapa yu syakani kesla perthai ban sya sitam ban sya yap na ka benta ban sils pa yu pa jami kerti jeng sya sitam ka ukhun jami ula yat pa jeng yap jung halo ka ding phana ka la plai jengi na ka pop ba ka la ai jeng emingi to kal khui ka ni ka Lynti jeng penem ka bangibu ha ka ni ka jaka to ka ni ka jaka kan long ka pakantang begitu barok iba wan be replay hang ni kinyok bentalem hak jing sya chitom khun chume bat kin kham skothu janai ya jing e jung me yingi
Pakinang roy ha ke jing I keliang eme. Tu kerkui kitu barok ibawan ban Duwai hau ni ulum kentang Duwai ba kenang itu nang yai jan badukun jumi walong unong penem jungi.